Icyorezo cya Marburg gikomeje kugenda gifata indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri aya makuru tugiye kutugezaho mu buryo bwihuse, turaza kurebera hamwe ingamba nshya zashyizwe hanze na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, turaza no kugaruka ku makuru yemeza ko noneho abantu ba mbere babashije gukira iki cyorezo ni nyuma y'akazi katoroshye kakozwe n'inzego z'ubuzima za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tuze no kurebera hamwe rero ibijyanye no kuba mu minsi mike cyane iri imbere iki cyorezo noneho kigiye gutangira gukingirwa. Byose rero ni muri aya makuru yacu, nongeye kubwikaze nk'ibisanzwe, nanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose kugikomeza kubonera ku gihe inkuru tugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Ni Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku nshuro ya mbere kuva indwara ya Marburg yagaragara mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatatu Ukwakira 2024, abarwayi batanu ba mbere bakize iyi ndwara ndetse bakaba basezerewe mu bitaro, bakaba bagomba gusubira mu buzima busanzwe. Ni byatangajwe mu makuru ya buri munsi asobanurwa n'iyi minisiteri ajyanye n'uko icyorezo gihagaze, aho rero yatangaje ko uretse aba batanu bakize kuri uyu wa gatatu Ukwakira, noneho ngo nawahitanywe n'iyi ndwara. ni mu gihe nk'uko twari tubimenyereye byibura buri munsi nitwaburaga kumva ko hari uwo yambuye ubuzima. Ni mu bipimo byibura 1009 bishya byafashwe, habonetsemo uwanduye umwe wiyongera ku bandi, bigatuma rero abakirimo kwitabwaho n'abaganga kugeza ubu ngubu ndimo kugezaho iyi nkuru ari 21. Minisitiri w'Ubuzima ni Dr Sabin Nsanzimana abinyujije ku rukuta rwe rwa X yongeye gutanga icyizere cyo gutsinda iki cyorezo. Ati uyu munsi rero hakize batanu, ejo bazataha kandi bameze neza. Dufite mu by'ukuri imbaraga zo gutsinda iki cyorezo. Dufate uyu mwanya dushimire abavuye bano barwayi. Marburg tugomba kuyitsinda. Inzego z'ubuzima ziragaragaza ko umuntu ashobora kwandura iki cyorezo cya Marburg akamara byibura hagati y'iminsi 5 na 21 ataragaragaza ibimenyetso, gusa ngo hari aho bihita biza ku kanya. Bitangira rero bisa n'iby'izindi ndwara cyane cyane nka malaria, ni ukuvuga ufite ibimenyetso birimo nk'umuriro mwinshi utunguranye, umutwe ukabije, kubabara mu ngingo, imikaya, ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi. Umuntu akaba rero yacibwamo akaruka n'ibindi bitandukanye. Gusa ngo uko iminsi igenda yiyongera ibimenyetso bigenda bigabanuka cyangwa se bikanahinduka bitewe n'uko umubiri ugenda wangirika. Abaganga rero nabo niyo mpamvu biba ngombwa ko uhita ubagana kugira ngo batangire kukwitaho hakiri kare. Iyi minisiteri yacu y'ubuzima ikomeza itangaza ko abahanga mu buvuzi bemeza ko abarwayi bavuwe hakiri kare bashobora gukira, ariko nanone uwanduye iki cyorezo aba afite amahirwe ari hagati ya 26 na 89% byo kuba yamuhitana. Uburyo bwo kuyirinda rero no gukaza ingamba z'isuku ndetse no kwirinda gusangira ibikoresho by'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara. Abanyarwanda bose bakaba basabwa kuba maso, bakamenya niba bafite ibimenyetso by'indwara twavuze haruguru, ubundi bagahita bajya kwa muganga kugira ngo batagana ahandi bagakomeza kugenda bayikwirakwiza. Hanyuma rero urwego rw'igihugu rw'iterambere ni RDB narwo rwashyize hanze amabwiriza mashya. Ni amabwiriza agaragara muri iryo tangazo ubonaho imbere yawe, harimo kuba uru rwego rw'iterambere RDB rwatangaje ko rero aya mabwiriza ajyanye no kwirinda iki cyorezo, ibigo by'ubucuruzi bigomba gukomeza gukora nk'uko bisanzwe, ariko noneho nk'uko byagendaga mu bihe bya coronavirus. Bagiye gutangira kujya bapima umuriro abinjira muri ibyo bigo. Ni ukuvuga ko ahantu hose hateranira abantu cyangwa se hahurira abantu, kuhinjira kuri ubu ngubu ugiye kujya upimwa umuriro, ndetse banasabwe gutanga aho gukarabira intoki cyangwa se gukoresha umuti wica udukoko ku miryango. RDB yanatangaje ko ibikorwa bihuza abantu bizakomeza, ariko nanone ahantu habera inama hashyirweho ingamba z'isuku ndetse no gupima umuriro, gutanga aho gukarabira intoki, ndetse no kugabanya ibikorwa bisaba kwegerana cyane hagati y'abitabiriye izo nama. Itangazo wakomeza urisoma aho ngaho imbere yawe. Nuko rero byifashe. Andi makuru meza ahari na yuko iki cyorezo usibye no kuba wenda bamwe batangiye kugikira, ahubwo n'urukingo rugiye kuboneka mu gihe cy'icyumweru, aho rero Minisitiri Sabin Nsanzimana nk'uko ugiye gukomeza umukurikira yatangaje ko
abazatangira kwitabwaho mu gutanga uru rukingo bazahera ku baganga bari kwita kuri abo barwayi, ariko nanone ni urukingo rushobora kuzagenda ruhabwa n'abandi banyarwanda bose uko iminsi izagenda ishira, ndetse bitewe n'uko iki cyorezo nacyo kizakomeza kugenda gifata indi ntera. Reka nkureke ukomeze umukurikira. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe izatangira gutanga inkingo za virusi ya Marburg yadutse muri icyo gihugu. Avugana n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Umutakabuye, Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yatangiye amubwira abazahabwa izo nkingo mu ikubitiro. Hari ibyiciro byibasiwe cyane nk'uko mubizi, ni ku baganga bakora kwa muganga bahurane, ndetse murabizi ni nabo bahereweho cyangwa se bahuye n'iki cyorezo cyane muri iyi minsi, kugira ngo banakomeze no gukora imirimo bafite n'ubwo burinzi, ariko byagera no ku bandi bikurikije uko icyorezo kizagenda kitwigaragariza cyangwa se kijya no ku bandi, ariko kugeza ubu nibo ba mbere. Indwara ikunda kuvurwa cyane cyane urwana n'ibimenyetso byayo, bifite umuriro mwinshi ukawugabanya, bituma umuntu yatakaza amazi mu mubiri ukayasubizamo, ndetse hari n'indi miti igabanya ingano ya za virusi, iyo nayo irahari ikoreshwa, ariko hari n'indi igenda nayo isohoka mu bushakashatsi, ubwo nayo iri mu byo tuzajyanirana n'inkingo iri gusohoka itari iri ku isoko. Byose ni ukubikomatanya kugira ngo muri ya minsi virusi bitarashegesha umubiri, natwe twabasha kongera umubiri imbaraga mu buryo bwo kwirinda, ariko no guca intege iyo virusi kugira ngo dukomeze kororoka ku bahuye nayo. Uyu munsi umuntu yavuga ngo mu kiganiro twakoze ku cyumweru mwavuga ko hari abantu 300 mumaze kubonamo, ariko abarwara baragenda biyongera. Baraturuka muri ba bandi murimo kugenda mureba bahuye n'abarwayi? Kugeza ubu bose baraturuka muri ba bandi, ndetse n'umubare turabongera. Buriya habonetse umuntu umwe bituma na ba bandi bahuye biyongera, kuko nabo bashobora kuba hari abandi baje guhura, n'ubwo abenshi twari twabashyize mu kato, abari hafi ndetse n'abari kure. Ubwo hari ukwegereye mwahuye muri kumwe, hari n'uwahuye n'uwo mwahuye, bigenda bifata intera, ariko abo bose duhora tubapima. Uko hashira iminsi rero harimo ujya kubona ukabona agize ibimenyetso. Ikibaranga bose aba bari kuba positif bapimwamo ni uko bahuye mu buryo bweruye cyangwa se bitaye cyane, kuko abenshi n'abakora kwa muganga bavuraga uwari urwaye afite ibya bimenyetso mbere y'uko na virusi itahurwa. Mu barwara hari ababasha kugenda boroherwa, nabyo ni inkuru nziza. Twavuga yuko mu bari bamaze igihe bavurwa hari abatangiye gukira, bari gukorerwa ibipimo bya nyuma. Nibakira neza nabyo tuzagenda tubitangaza. Tugira n'ibyago rero, nacyo kiranga iki cyorezo nuko gihitana abantu vuba, nabyo n'agahinda kuri twe twese, cyane cyane imiryango y'ababuze ababo bakoraga umurimo wo gutanga ubuzima. Abaganga, hari n'abatari abaganga birumvikana, bari bafite aho bahuriye n'aho iki cyorezo kiri cyanyuze. Kugeza uyu munsi ntabwo muramenya iki cyorezo ngo cyaturutse hehe, umuntu wa mbere wakizanye yaturutse he? Ntabwo turabimenya, ariko turi gushakisha mu nzira nyinshi. Buriya iki cyorezo murabizi ko gishobora kuva ku muntu kijya ku wundi, ariko gishobora no kuva ku nyamaswa kijya ku muntu mu buryo navuga ngo buri direkite. Byombi turi kubikoreraho, turi kubishaka byombi. Biranagora cyane rero, kuko hari igihe ugenda usubira inyuma ugasanga nk'uwo aho wari gukura nk'amakuru, nk'uwo murwayi wa mbere utarabashije no kubaho, ugasanga n'ayo makuru biragoye. Ariko hari ibizamini byimbitse bizwi mu buhanga nka sequencing, cyangwa gushaka mu turemangingo ukaduhuza utwo abantu bahuye, ukagenda ubihuza usubira inyuma. Ntabwo ari ibintu rero bikorwa mu minsi 6-7 tumaze turi kugihagarika. Ni ibintu bizagenda bigaragara mu minsi iri imbere. Gusa hari intambwe imaze guterwa, ntabwo twatangaza ibintu bitararangira. Usibye ko ikiduhangayikishije cyane gikomeye ni uko tuvura abarwaye kandi tugahagarika kwandura gushya. Hari itsinda riri gukurikirana rero rishaka imizi y'iki cyorezo, ari nacyo kibazo mwari mumbajije. Umuntu wenda yavuga ngo izi nkingo zishobora kuba zahageze mu kwezi, mu minsi ingahe? Turi gukora amanywa nijoro, turi gukora n'abantu benshi batandukanye, haba mu Rwanda n'ahandi ku isi yose, kugira ngo igishoboka cyose
yaba urukingo yaba umuti waba uri mu bushakashatsi ahantu hizewe waramaze gukorerwa igenzura rya mbere, buriya izarangije icyo cyiciro zose twarazirebye. Ubu hari kujya ku kindi cyiciro noneho kureba uburyo ufashe icyo kintu kidafite ikibazo cy'ubuziranenge byatanga uwuhe musaruro ku buvuzi, aribyo bita efficacy. Rero izo nkingo n'iyo miti turi kuvuga itari isanzweho yose yamaze gutambuka icyiciro cya mbere, ikaba igeze ku cya kabiri, kandi nabwo icya kabiri kibamo uduce tubiri. Haba hasigaye gato cyane ngo bijye ku isoko, ari nayo n'ibyo turi kwihutisha. Iminsi nari navuze ngo ni mu minsi, kuri twe ni ibintu bitagakwiye kurenza nk'icyumweru turebye imibare turimo, cyangwa se bikabije na mbere yaho turi gusiganwa n'iminsi. Nayo mpamvu ntabwo ari ibintu by'amezi, si ibintu by'ibyumweru. Kuri jye yaba byazaga uyu mwanya, ariko twese guverinoma yose n'abafatanyabikorwa twese turi kubikora. Dr Sabin Nsanzimana, minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, avugana na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.